Ni hao, Kitajka je tečaj, ki ga pripravlja Konfucijev inštitut na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pogooglejte Konfucijev inštitut Ljubljana za več informacij. Dober dan, Ni hao. danes bova pila kavo, čeprav Kitajci raje pijejo čaj. Ampak za čaj ding bo še čas v naslednjih lekcijah. Nič zamajan? 我好累呀，我要喝咖啡。 Kaj to pomeni? 我 pomeni jaz, Ja? 好 pomeni zelo, 累 pomeni utrujena. Zelo si utrujena. Wo hao lei, ja. 我好累呀。 Potem pa si rekla še wo yao he kafe. Ja, 我要je potrebujem, kafe je kavo. Aha, he kafe piti kavo. Wo yao he kafe. Kako pa rečem čaj? Čaj, zelo podobni. Ča, Ča. V redu. Zapomnil si bom besedi wo yao, zato ker potrebujem kar nekaj stvari. Wo yao he kafe. 我要喝茶， Wo yao he kafe. 我要喝茶。 Želim piti kavo, ding pa želi piti čaj. 走吧 Zoba pomeni gremo. Zoba.，OK，我请你。 Wo qingni pa pomeni povabim te, oziroma v tem kontekstu jaz častim. Zelo uporabna beseda v kitajščini, torej zoba, gremo in 我请你pa povabim te. super. Zdaj veste, kako se po kitajsko reče jaz častim. 走吧，我请你。 Zoba, wo qingni. Na kitajskem boste zelo pogosto slišali tale stavek, wo qingni, jaz častim. Včasih tudi v Sloveniji ustrajamo, vendar Kitajci še raje in dlje ustrajajo pri tem. Se pravi, ko bo Kitajec odločil, da bo častil, wo qingni, se včasih kaj zgodi, da se kregajo. Kako to potem izgleda? Wo qingni?不，我请你。wo qingni. 不，我请你，我请你。 Ok, danes častiš ti, ker si boljša. Wo qingni, torej jaz častim tebe. Sješe, kaj pa boš pila? cappuccino，卡布奇诺， Kako? 卡布奇诺，卡布奇诺 Aha, to je，cappuccino， cappuccino. Kako pa to naročim? 一杯卡布奇诺。 I pomeni ena, B je pa števnik, ki pride za številko, torej eBay cappuccino. Ok, a misliš, da je dovolj za dialog? OK， Ok, nič zamajan. 我好累呀，我要喝咖啡。 走吧，我请你。不，我请你。不，我请你。谢谢。我要卡布奇诺，一杯卡布奇诺。一杯茶。很好，naročila sva en cappuccino, zame, ne, zate in en čaj. V redu. Greva v bar, Ja, da ostane še nekaj gremo. za, da ostane še nekaj za naslednjo lekcijo, ker ding, ko omeniš kavo, rabim kavo. Sje. 不客气，gremo， Gremo. 再见。再见。